Bakunzi namwe inshuti za korali Umusamaritani w'impuhwe, tubanje kubasuhuza. Korali Umusamaritani w'impuhwe ibarizwa muri Paruwasi Regina Pacis i Remera. Ikaba yarashinzwe mu mwaka wa 2005, ishingwa ikomotse kuri Association Umusamaritani w'impuhwe. Ifite abaririmbyi bake, ariko ubu ikaba ifite abaririmbyi bakabakaba 100. Muri uyu mwanya rero tunejejwe no kubamurikira DVD yacu ya mbere igizwe na alubumu y'indirimbo 12 z'amajwi n'amashusho. Iyo DVD tukaba twarayise Umwungeri mwiza. Twizeye ko iri bubashimishe, kandi nk'uko muri bubibone indirimbo ziherekejwe n'amagambo yazo yanditse kugira ngo abifuza kuririmbana natwe biborohere. Twongeye gushimira cyane abadufashije bose mu itunganywa ry'iyi DVD, kimwe n'abahimbyi baduhaye indirimbo zabo tukaziririmba. Dushimiye cyane abaririmbyi bakorana Umusamaritani w'impuhwe bitanze kugira ngo iyi DVD ikorwe. Mwese Imana ibahe umugisha.